Gasita ye kutoka Muvira sio solution. ngo bagasita ni benshi. Iyo mukanya tuyibagejejeho ariko tuyibagejejeho ari noya, ni audio no twari tubonye, ariko mwamaze kubona audio yose igaragaza uko Murenge abatutsi bagiye kwirukanwa muri Uvira, ukuntu operation yose bamaze kuyipanga nkuko bayise ngo abatutsi basubire mu Rwanda. Ni operation yapanzwe kwica abatutsi ndetse no kubirukana muri Uvira. Tugiye kubagezaho rero iyi audio yose tuyisobanura mu Kinyarwanda, iri muri ururimi rw'igiswahili. Reka dutangire mwumve uko ibintu byifashe. Ibintu birakomeye cyane. Mjambo ndugu, mjambo habari yenu. Ngo muraho mumeze mute nshuti, muraho amakuru yanyu. Gasita ye kutoka Muvira sio solution. Bagasita ni bamingi sana Muvira. Ngo gasita kuva muri Uvira ntabwo ari cyo gisubizo, bagasita ni benshi muri Uvira. Sio solution gasita kwenda, ye kwenda. Ngo gasita we kugenda ntabwo ari yo solution, ntabwo ari cyo gisubizo. Lisio ko pale Muvira kila mutusi arudie kwa atoke. Ngo igisubizo gihari muri Uvira nuko buri mututsi wese agomba gusubira iwabo. Uvira tunakatala, atupendi batusi. Muri Uvira ni bagende bahave, nta mututsi ugomba kuba muri Uvira. Kila mutusi solution arudie, tunaanza operation mutusi aende Rwanda. Ngo abatutsi bose bave muri Uvira, twamaze gutangira operation yitwa abatutsi basubire mu Rwanda. Akukwaki mutusi munyamulenge, mulenge ni mlima ya Bafulero. Ngo nta mututsi ugomba kwitwa umunyamurenge, kuko murenge ni umusozi w'Abafulero. Operation kila mutusi aende kwa Rwanda inaanza mu Uvira. Ni ukuvuga ngo twebwe twatangiye operation yo kwirukana abatutsi bakava muri Uvira. Ile ya Gasita ilikuwa ni mwanzo tu, kwa apage Gasita ni bamingi sana. Kwirukana Gasita byari nk'intangiriro, kuko bagasita bo ni benshi cyane. Nikizani kuanzia juzi jana, kuko hari abagenda baba mu bintu byo gusenga. Kila mutusi mwalikuwa civile, mutukwa tunajua kama ni civile Muvira, mulibaona balikuwa banavala mateni. Ngo yaba abari kugenda bijijisha bambara imyenda ijya kumera nk'iy'abasirikare. Biko bebe ni ba pasteur bebe banajulikana mu Uvira, me balivala mateni. Abo bita ngo ba pasteri bagomba kuva muri Uvira. Na jana na leo busubuhi biko ba pasteur balikuwa navala mateni. Abo ba pasteri bita abantu ba pasteri bakaba bambaye imyenda y'abasirikare, bambaye imyenda yabo y'Abanyarwanda, mateni za ba M23, uniforme cyangwa imyenda ya gisirikare y'aba M23. Sasa ile kutosha Gasita iko ndio solution kwa rero kwirukana Gasita ntabwo ari cyo gisubizo. Saizi tunaanza operation mutusi aende kwabo. Izi saha rero icyo twababwira nuko aribwo dutangiye operation tukirukana abatutsi wabo mu Rwanda. Ile operation nikizani munekumbuka tulifanyaka mu 1900. Iyi operation niyo mubyibuka neza isa nk'iyo twakoze muri Uvira mu 1996. Sisi tulifanyaka ile operation 1996 wakati mwami yetu Lenge angali muzima, muzee Lenge. Niba mubyibuka neza igihe umwami wacu Lenge yari akiri muzima. Ile operation ilipitikwa mu Uvira, tunapatia batusi bote biko mu Uvira, tunabapatia delay ya 10 jours. Kila ni ukuvuga ngo abatutsi bose tubahaye iminsi 10 yo kuba bamaze kuva muri Uvira. Mutusi mwiko mu Uvira, mwende kwenu mutoke mu Uvira. Mwebwe mwabatutsi mwe mutahi wanyu muve muri Uvira. Après 10 jours musikui kulaumu, atukubambia. Nyuma y'iminsi 10 mugomba kuba mwamaze kugera, ntabwo dushaka kongera kubabwira. Batusi bote bene uko mu Uvira tunabapatia delay ya 10 jours mwende kwenu. Abatutsi bose muri Uvira tubahaye iminsi 10 mutahi wanyu. Atupende mkesema tulibafukuza kwa tupie mamali yenu. Kamata mamali yenu, kama utauzisha, kama utanyangula nyumba yako inyanguli tia mukamio uende nayo. Ntimuzavuge ngo ntabwo mwatwaye ibintu byanyu, mutware ibintu byanyu, mugende ibintu byanyu mubitware. Kwenu Rwanda. Njo operation tuna lancer mu Uvira, atupende tuone mutusi.
twebwe twamaze gutangiza operation, nta mututsi dushaka kongera kubona muri Uvira. Si mu Uvira, Uvira ni asi ba Congolais, tutabakia si peke ba Congolais. Ni ukuvuga ngo Uvira ni y'abakongomani, ntabwo ari y'abatutsi. Étranger wote mwatakuwa mu Uvira, tunapenda tuko tunamwona na dokima ku mukono. Ukuwe Tanzanien, ukuwe Chinois, ukuwe Burundi. Ni ukuvuga ngo niba uri umunyamahanga uri muri iki gihugu cyacu, ugomba kwerekana dokima zose zerekana ko uri umunyamahanga. Niba uri umunyatanzania, niba uri umushinwa, niba uri umurundi. Hapana ba Burundi bandugu yetu. Ba Burundi ba Hutu hatuna probleme nabo. Kama uko Murundi Muhutu uko kwenu Uvira ni kwenu ikala. Kama uko Burundi Mutusi rudia Bujumbura. Ni ukuvuga ngo ntabwo mvuze abarundi bose. Abarundi b'abahutu ni abavandimwe bacu. Mwebwe muri iwanyu ni muri Uvira. Ariko abarundi b'abatutsi mugomba gusubira iwanyu Bujumbura. Tangu leo tunalanse operation ya Batusi mu Uvira atupendi. Bandu. Ni ukuvuga ngo twatangiye operation yo kwirukana abatutsi bakava muri Uvira. Ndugu yangu babiongozi benzangu yote abazalendo munisikie. Bayobozi mwese baba wazalendo bagenzi banjye munyumve neza. Tunapatia Batusi mu Uvira 10 jours baende kwabo. Duhaye abatutsi iminsi 10 basubira iwabo. FARDC tunajua muko infiltre na Batusi. FARDC yo murabizi yamaze kwinjirirwa n'abatutsi. Bali Batusi yenu bote bemulitiaka mu FARDC, muangalie gisi mutababeba baende tumikia Mbujimai. Ngira ngo murabizi neza ko abatutsi benshi bari muri FARDC. Mumenye neza ko mubirukanye bakajya Mbujimai baende tumikia Kinshasa. Si cyangwa baje Kinshasa. Uvira zone ya Fizi hatupendi tuone Mutusi. Ntabwo tubashaka muri Uvira cyangwa muri zone ya Fizi. Katala tunalanse le operation mwende kwenu. Twatangiye operation umusubiri wanyu. Na babiongozi ya bazalendo bene muko na mtetea Batusi mu Uvira, tunabajua liste yenu yote tuko nao. N'abayobozi bose b'abazalendo mubimenye ko twamaze gutangiza iyo operation batahi wabo. Tunajua muko napokea pesa za kutoka kwa Alexis Gisaro, muko napokea. Turabizi ko hari abari kugenda bafata amafaranga yabo, amafaranga aturutse kwa Alexis Gisaro, pesa za kutoka kwa Kayibanda, amafaranga ari guturuka kwa Kayibanda, muko napokea pesa za kutoka kwa Mama Denise Nyakeru, n'andi mafaranga ari guturuka kwa First Lady Denise Nyakeru, premier dame wa Republique wa leo, premier dame wa president uriho ubu ngubu. Na muko napokea makuta ya kutoka kwa Vital Kamerhe. Turabizi ko muri gufata amafaranga, muri kubona amafaranga aturutse kwa Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo kwa juu muache Batusi mu Uvira. Mukabona amafaranga avuye kwa Bahati Lukwebo kugira ngo mureke abatutsi bagume muri Uvira. Kama unajua uko Maimai ulendaka mupori kwa juu kudefend inchi yetu, dawa za bababu yetu niba bugiza mwebwe ubwanyu murabyibuka ko aba Maimai bagiye mu ishyamba kugira ngo barinde ubutaka bwacu bw'abasokuruza bacu. Kona kusaidia zinakatala kwanza Mutusi kuikala kwetu, ndio na kwa condition ya kwanza. No kuvuga ngo abakurambere bagomba kuba ari bo babayobora kugira ngo mwirukana abatusi bose bari ku butaka bwacu. Tunafukuza tangu leo, atupendi tone Batusi, tunabapatia 10 jours Batusi mutoke mu Uvira mupa. Tubahaye iminsi 10 yo kuba bavuye muri Uvira. Partager ma message Batusi atubapendi mu Uvira mwe. Ubutumwa bwanjye mu busakaza ahantu hose mugende muhererekanya, abatutsi bose bagomba kugenda, ntabwo tubashaka muri Uvira, mugende mujye kure. Kama Chilombo anasema muko bandugu yake, wajua muko babufune yake, abakamata babebe kwa Kasai mwende ku Bibiliya bya Chilombo uvuga ngo na abavandimwe babo ngiki na abatwari wabo Kasai mwikale Kasai. Njo operation ile tunaanza operation Mutusi zonga mboka na bino. Twebwe twamaze gutangiza operation yo kwirukana abatutsi basubira iwabo. Murutie kwenu, tupendi Batusi kwetu. Tunabapatia misagari bali bakongomani bebanachanga damu ya Kitusi. Tutabafukuza kwa mkongomani beni tunajua mene mama yake ni Mutusi.
uko mkongomani na tutakufukuza, Kongo ni kwenu. ni ukuvuga ngo rero ukuntu ibintu bimeze, twebwe turi kubaha gasopo, turi kubaha iminsi ntarengwa, mugomba kugenda kuko ntabwo mufite abafite amaraso y'abatutsi mwese mugomba kugenda. Yavuze ngo abafite amaraso y'abatutsi, abafite ba mama wabo b'abatutsi, mwebwe ntabwo tuzabirukana kuko mwebwe muri bene wacu, lakini kata communication na bayomba yako. gusa mugomba guhagarika kuvugana na bene wanyu, abo ba onkre banyu. Kama uko Kongole mama yako ni Mutusi, mangi Batusi banakuwa ni bayomba yako, kata communication na bayomba yako. Ukikamatiwa ni ukuvuga ngo niba uri umukongomani ukaba ufite mama wawe w'umututsi, bishatse kuvuga ko ufite ba onkre b'abatutsi, ko mu communication na Batusi bayomba yako, ni ukuvuga ngo ugomba gukata cyangwa guhagarika communication hagati yawe na ba muyomba banyu. Tutakuchinja. Njo tunaanza operation ile na ingine operation bandugu yetu, ni ukuvuga ngo nidufata uri kuvugana na ba onkre banyu na ba muyomba wanyu tuzakwica. Ba maimai bazalendo mujue kama partir ya leo siye na bafani, ni ukuvuga ngo bazalendo mudufashe mutandukane n'aba FRDC, dushaka ko mumera nk'imbeba nk'injangwe n'imbeba. FRDC tunakuwa sagisi pusi na nini na panya, mko na kuwa makini, msikui distrait aseme bibi napita FARDC sha sababu FARDC kuna tutarishia kitu mwaki ya nguvu sana. Kinshasa kuna tutarishia kitu mwa ya nguvu sana batuti. FRDC na Kinshasa bari gushaka kutwaka imbunda, bari gutegura, bafite imbaraga nyinshi zo kuturwanya. Rero mugomba kubarwanya nabo, mugomba guhora, manake mkuwe natembea mukono iko kugashete. Ngo mugomba guhora ikiganza cyanyu cyangwa urutoki rwanyu rufasha imbarutso. Ukiona movement mubaya FARDC tobona abo, nubona umuntu ukeka ko ari FRDC cyangwa tuka muri FRDC murase. FARDC biko natangishia vitu mubaya, banapenda tusahabu batukamate sibote mateka, ngo bose bashaka kugira ngo bategereze duse nk'abibagiwe, none barangiza bahita badufata badufunge. Ba ofisi sipenge bende fungua Kinshasa, bengine bengine bakufwe mu Uvira. Bashaka kuzafata abayobozi bacu bakabajyana muri za gereza i Kinshasa, noneho barangiza bakica abandi bakabicira muri Uvira. Tutaitika hili, hakuna maiti jana. Ntabwo ibyo tuzabyemera, twahombye benshi, tulipoteza ba innocent, muko banamuke badikufa, twahombye inzirakarengane nyinshi ku munsi w'ejo kwa jana kwa jia FARDC na ile aita. Abagore barapfuye ku munsi w'ejo kubera FRDC. Aenda hivi FARDC ipende sipopenda italipaka ile. Ntabwo tugomba kwemera ko ibyo byose bibaho. FRDC igomba kwishyura amaraso yamennye muri Uvira. Itamwe nilimwanga mu Uvira, ile mudamu ilimwangika mu Uvira jana ya basi vile ba innocent FARDC iliua. Abantu bapfuye ku munsi w'ejo bakicwa na FRDC muri Uvira. Tunajua ule colonel deja mwalipana ordre, tunakujua deja unatoka. No kuvuga ngo colonel watanze iryo tegeko turamuzi neza, ubu twamaze kumenya. Kwenu ku province yenu unakia kutuhakikishia Sud Kivu, na kwanza ko parmi babatu bene tunakoga na suspecte be balipana Kagoma. No kuvuga ngo yavuye aho yaturutse aza muri Sud Kivu yacu ateza umutekano muke. Kuwaka musentire ya securite ya Goma. Ni nabo batumye umutekano muri Goma uba muke, nibo bazanye abo bantu. Jua bien na tuko tunakufanyia kazi. Turabazi, turaza gukora kazi. Partager i message massivement si bazalendo. Mufata ubutumwa bwanjye mu busakaza ahantu hose twebwe abazalendo. Atupendi si ba maimai. Twebwe maimai. Si ba tukisema bazalendo makini haba bajana. Si ba maimai. Abazalendo atupendi tuone Mutusi mu territoire ya Uvira na territoire ya Fizi. Ntabwo tugishaka kubona Umututsi muri territoire ya Uvira no muri territoire ya Fizi. Patia 10 jours. Tubahaye iminsi 10. Mwende kwenu Rwanda. Mugende wanyu mu Rwanda. Ukifika Katogota
babitika kule ni bandugu yetu batababeba mpaka kwenu. Kama uko mutusi wa Burundi tunarudia. niba uri umututsi w'umurundi Bujumbura uende Bujumbura. Kama uko muhutu uzajya i Bujumbura, niba uri umuhutu Uvira ni iwanyu, niba uri umunyamahanga nk'umunyatanzania tunapenda dokima dushaka werekana impapuro, Tanzania tunajua muko batusi kuko turabazi harimo n'abandi bita abatutsi hari mu Batanzania na ba maimai benzangu viongozi ya ba maimai. Abayobozi b'aba maimai mwambie batoto ya magrupe yote bale ba Masai bebiko wanaonekana banakia kuzisha mabilato bakikamatiwa baba sope na balete madokima balende kuita majet contrôle mpaka kwenye banaishi. Nukuvuga ngo uyu mugabo ari kuvuga ngo abayobozi b'aba maimai bose mugomba gufata aba bantu bose bita abamasai bagenda bazenguruka ahantu hose bagurisha inkweto, mwafate mu bajyane kuri headquarters, noneho ni mu bahageze tubanze tumenye neza aho batuye. Bale batu ni ba infiltré, kuko bari abantu nabo ni ba infiltré, baratwinjiriye. Tutumikie hii message mimi nasema Uvira ko mu danger. Ubutumwa mu busakaza ahantu hose kuko Uvira iri mu bibazo bikomeye cyane. Atusi bote baende kwa mu makanisa zabo zote zifungi. Nubanga abatutsi bose basubira iwabo, amakanisa yabo afungwe. Maeglize zote zifungi a partir ya leo. Guhera uyu munsi insengero zabo zifungwe. Leo tunakatala mutusi mu Uvira. Nubago kuva uyu munsi ntabwo dushaka umututsi muri Uvira. Leo tunarepete bien, leo ni le 9 mwezi wa 9. Reka tubisubiremo neza. Uyu munsi ni tariki 9 z'ukwa 9. Batusi mwende kwenu, atubapendi tena kwetu, mwende kwenu Batutsi mugende wanyu. Bakie na kwenu na sisi tutabakia na kwetu. Ntabwo mugikwiriye kuba muri hani wacu. Natande sali. Gira ngo rero murabyumva, ubwo n'ubutumwa bukomeye cyane bwo Muzalendo, aho yatangaga ubutumwa bukomeye cyane avuga ngo nta mututsi bashaka muri Uvira, ngo babahaye iminsi 10 yo kuba bamaze kuva muri Uvira. Ubu n'ubutumwa neza busa ngubwo mu 1996 nk'uko uyu wiyita umuyobozi w'Abazalendo nk'uko mwabyiyumviye abitangaje. Ibintu rero birakomeye. Ni Pilot News TV, ibisanzwe mukomeze mubane natwe, ndabakunda cyane.